Rajya Puraskar Award SEMNA hun NIMIN Khan Kolasib pahnih ani. Cabinet Minister le Kolasib BIALTU MLA ni BAWK Pu LALRINLIANA'N Kolasib District Journalist THEI tak atongkhum avangin arang thei ang NGAIHDAM deal kan PHUT tiin Vawin Khan MPYCc ten thuchhuah siam. Vawin Khan Chief Minister Pu Zoramthanga chu pisa IFAD International Fund for Agriculture Development hotu pahnih Pu Ulac Demirag Country Director le Piyusg Kanal Country Program Analyst chuan MAWI Mizoram Agriculture team mason na chungchang an soi ho. Clear to te chibei ule LALRINLIANA'N kania Chanchin Thar lo ngai thlak chhun zomang. Rajya Puraskar Award SEMNA hun NIMIN Khan Kolasib pahnih ani. NIMIN Chonu Khan Deputy Commissioner Conference Hall Kolasib Rajya Puraskar Award SEMNA hun man ania Pujon LT Sang Deputy Commissioner and President Scouts and Guide Kolasib chuan he hun hi aman pui Pujon LT Sang President Scouts and Guide Kolasib chuan COVID shipui avangin ahun taka award hi sem thei ani lawa Vawin award sem thei ani hi alom hle ani ati he movement hian moidu na mei ni lawin mi puita na rongbol na le ram chanhim tu anni ti shereng turin kalkhom te acha midang te po in fui tharzel apoi mo tho soin Scouts and Guide in mang tur po hian school lama po atam thei ang inzertir ni se adu hle ani ati zirlaiten an zirna pialama midang te chanpui tu le mi te tanamal somna ni zel turin do sakna ahlan bokani Rajya Puraskar Award Vawin ahlan te chu sangni somperiat batch Rajya Puraskar Guide cha lalpian huni daughter of Lal Chandami Larin Feli daughter of H.VANLANGHAKA Lal Duat Moi daughter of H. Lalfaka sangni sompokwa batch Guide lama F Lal Sang Pui daughter of F Zoman Sang Lal Ruat Lui daughter of LALNGHAKA Larin Feli daughter of Lal Nun Lima PC Vanlal Chapui daughter of Lal Thangdela Sangni sompokwa batch Rajya Puraskar Scouts Isak Vanlal Peka son of Vanlaliana Lal Ruat Lua son of Sakoliana Lal Machwana son of Lal Chanhima Rem Siam Kima son of CT.MAWIA te annia award semna inkom hi Pu Joseph LALRINLIANA'N District Commissioner Adult Resource Kolasib chuan kai shwaya Commissioner le District Association Scouts and Guide try to ten he huna hian an telani Cabinet Minister le Kolasib BIALTU MLA ni BAWK Pu LALRINLIANA'N Kolasib District Journalist THEI tak atongkhum avangin arang thei ang NGAIHDAM adil kan PHUT tiin Vawin Khan MPYCc ten thuchhuah siam. Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCc chuan Cabinet Minister le Kolasib BIALTU MLA ni BAWK Pu LALRINLIANA'N NIMIN July ni som pahnih KVK Kolasib ramche tumchungchanga Mizoram Journalist Association Kolasib District te chu chan big neya apua Kolasib journalist te chu an omna party nenlam asiat vektu asoi baka an omna party mingni oma asiat te asoi chuak du hial meikha makkanti in poi kan ti hlea thudik le thildik du malatu Kolasib District Journalist te thlawang MPYCc chuan kan hautlat ani ti Kolasib BIALTU MLA Pu LALRINLIANA'N hi kan hriat tir bok ani ti in thuchhuah antar langa MPYCc chuan Mizoram Minister le MLA kan lo nei to te singa Mizoram journalist te thudik le thildik hailang tura ma an lak na konga kongmoi lo le diklo tak tongkhuma soiche du tu hi an lom kan shengai lova Kolasib BIALTU MLA Pu LALRINLIANA'N hian ati lo top tur ati baka KVK Kolasib ramche tum chungchanga hian diklo tak athil ti tum anei ti ati lang chiang hle a MPYCc chuan kan ngai buk ani an ti bok KVK Kolasib ramche tum chungchanga thil fel tok lo omnia lang chungchanga Kolasib journalist te malak na hi MPYCc chuan kan thlop tlata moi lo tak Mizoram journalist kan nei chuan om tak tak te mi pui ma Cabinet Minister le Kolasib BIALTU MLA ni BAWK Pu LALRINLIANA'N atongkhum awang hian NGAIHDAM deal ngei turin kan PHUT bok ani ti in MPYCc chuan thuchhuah antar lang ani Vawin Khan 22nd Law Commission of India nena Mizoram Rajya Sabha MP Pu LALRINLIANA'N tun laya India ram politics soihlotak uniform civil code man tumna ommeg adawdal thu athelut Pu ven chuan Law Commission member secretary Pu Trabasi Biswal nena lekha thelutin Mizoram chu British kuta alu ma in kum tam tak mania ro in rel thin ani thote British amna hnuaya kum somnga pasari chung omlai pu in India ram atil ngai lo thote
le British lakachanga India independence swalai zongjong po in Mizoram chu India atel velo thu atar langa kumsang ka zakwa somli pasaria India ramthar apian nuwa mizote omdan tor ching fel masalava British hawin chwa santop awangin Indian constitution apo engma tarlan omlavin Mizoram chu India abetta a hemi awanghian kumsomni lai MNF in India ramachanga zalen na aswal ti tar langin po vena chuan kumsang ka zakwa somriat parok June ni somthuma India le MNF ten inrem na siamin Indian Constitution articles athum somsare pakhaji chu Mizoram ven him na bi katan siam aloni tak thute law commission how to thena hian athlen boka po ven chon India rama uniform civil code man ani chuan articles athum somsare pakhaji akhoi poi thei tor thule chuta chuan mizote hum him na sang ram nei tu ni na te Mizo sa kwa le vantlang nun te Mizo namdan le culture hum him na chungchang te ein zia thu atar langa UCC hian heng Mizo nam him na dan te hi ati chia theido na wangin na taka adau dal thu le Northeast Tribal nam sang te tan pom thei ani lo thu atar lang ngal bok ani tunla hian uniform civil court hi India rama man chi ani le ni lo zirchian na India Ram Law Commission 22nd ni chuan anei meka June ni som pali sang ni som ni pathum atanga chher chanin ni som thum ral ma nge Union Law Commission hena hian mani NGAIHDAM thelu theina hun mekani a NGAIHDAM sang te lakhom masa in parliament session a putlo chi ani don nge don law commission hian azir chiang mekani Vawin Khan Chief Minister Pu Zoramthanga chu pisa IFAD International Fund for Agriculture Development hotu pahnih Pu Ulac Demirag Country Director le Piyusg Kanal Country Program Analysis te chuan muin Mizoram Agriculture team sona chungchang an soihawa IFAD bultumin tuna hian focus project chu Agriculture Department nen thokhavin kalpui mekani a IFAD hotu te chuan Chief Minister hena hian sarkar nen thohau na thatak an nei zealan be sei thu soin tuna an project kalmeka an har satna an to chen khatte an soipui buka Chief Minister Chuan Sarkar in Theitop Achwa Pui Tur Thu Asoyani IFAD Country Director Pu Ulac Demirag Chuan Khosak har sa berte puya khosak phungin ma ason theina tura eizon na ngel nget jok an nei theina tura puile zirte na pek chu an tumber ani thu asoya Mizoram a chuan agriculture be chana mani kutkoi eizon na lama tuimi le remshiat na nei tam tak an thu soyin an lotlin theina tura mimal chau an ti theilo te chu ti sakturin focus project le sarkar chu an tho ho apui mo thu asoi Chief Minister Pu Zoramthanga chuan agriculture le akai nok sector a Mizoram chu potential thatak anei thu soin heng ramin theina anei te hi tangkai thei angber hai choa mipuin hlok na antel theina turin malak thiam apoi mo zia te asoi puya IFAD malak na chuan kut na thok tu te tan ham that na athlen nge abe sei thu shilin state sarkar nen tho ho na thatak an nei zel adu thu asoi bokani focus project hian IFAD fund mangin na an thoka SCRAM Society for Climate Resilient Agriculture in Mizoram chu implementing agency ni in Mizoram le Nagaland kalpui ani a Mizoram a chuan department pali agriculture horticulture land resources le soil and water conservation le animal husbandry and veterinary department te tho ho na hnuaya focus project hi kalpui ani a Agriculture Department hi nodal department ani bok Mizoram district parok Champhai Kolasib Serchip Mamit Saito le Khozol district chunga khozathuma malak ani a chungkwa singli sangni zasare somkwa pasare ten focus kaltlang khian ham thatna andong to ani ZPM BIALTU in Twai Thar corruption free MLA ni turin an India ZPM in BIALTU atana ruate chu LNB resort a ni som pakhat thlasari sang ni somni pathum kan in Twai Thar na hunan manga sang ni somni pathum MLA in thlan lo om tura pathian le mi puizara thlantlena ni chuan hlep ruk na laka fihlim MLA corruption free legislator ni turin ban pharin an India ma ZPM BIALTU in Twai Thar ni in khom chong ni hi Vice President Reverend Dr. K. Thanzawale Dr. Kenneth Chonglian aten an kai shwaya soihaw na hi Chief Minister candidate Laldu Omale General Secretary in Charge Policy Dr. K.C. Malsomzawatin an kai shwaya ni BIALTU te hian ruat an ni Jan April thale tun thla inkara an BIALTU chunga mason na le har satna an to te an soihawa an zir haw ngal bokani ZPM thil tu man au pui mek zinga ban na kai policy chu thalai ten an tuipui thu te thlai thar
thlai thar shalna ret siam chu alo nei tu ten an tuipui thu te kalphung thar mipui sarkar chu mitinen an nga hlel to thu te an soi war hle a long term policy zinga kol phetha in tau del thwai tura mipui be seina asan thu an soi war hle bok athlona sem policy chu mipui ten an hnol to awangin vote thlak dona po sum semin omzia anei an rin lo thu bial tu te chuan an soya mipui te khongai na vote dong turin ti tak zeta in ngai tlom apoi mo ti an in zertir june ni ruksang ni somni pathum khan zpm bial tu te hian saitwala in twai tharna hun hi an lo mang to bokani Forest Minister Puti Jelalnun Tluanga Nimin Khan Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupender Yadav chu pisa muin Mizoram mo shang athlen Puti Jelalnun Tluanga chuan Union Minister Bhupender Yadav ne na hian Forest Department Noya Fund Pending Shang Wildlife Protection Squad Law CSS Integrated Development of Wildlife Habitat IDWH Noya thoktu te hlobaka Department kaltlanga masona rural tho shang Project Tiger Noya Fund pek to lo chungchang te thlenin Satellite Wildlife Rescue Center champhai tlang samadin na tur approval omvek to fund la sanction lo po sanction thwai ani theina tur malak na tur te in angena Forest Department in mason na an nei theina tur kong om thei shang te asoi pui bok Indian Minister chuan Puti Jelalnun Tluang thutlen chungchanga malak ngal ani tur thu soi ni in sarkar thucha chuan atar langa Wildlife Sanctuary le National Park pahnih Moorland National Park le Phongpui National Park a thok te hlo nipkum atanga tang to chu chinfel thwai ani theinan sanction order a siam tir ngala heng National Wildlife Park pahnih chunga wildlife habitat siam na tur le developmental work thona tur shang te po sanction tel ani tur thu sarkar thu chwa chuan atar langa champhai tlang sama Satellite Wildlife Rescue Center din na tur approval to chu financial sanction ani theinan technical committee in August chwalkar masabera ngai to ngal tur thu Union Minister chuan asoi ni in sarkar thu chwa chuan atar langa Forest Department in Wildlife Crime shang dawnana Wildlife Protection Squad din na tur proposal at helu chupom ngal thu po soini in antar lang khopui mun shanga mun som palia ngohum hal na tur project siam na popom ani thu alo soito ni in antar lang bok Manipur thilthleng awangin BJP Mizoram Vice President in BJP Abansan BJP Mizoram Vice President chuan Manipura Christian te pathian biak in le Kaushan Building tam tak haral chu adem awang le Union Minister Amit Shah in Imphal atlo trumpo a biak in hal chungchang lam engma asoilo awangin abang ti State President ne na ziakin athlen Bharatiya Janata Party Mizoram Vice President chuan Manipura Christian te pathian biak in le Kaushan Building tam tak haral chu adem awang le Union Minister Amit Shah in Imphal atlo trumpo abiak in hal chungchang engma asoilo awangin abang ti State President ne na ziakin athlen BJP Vice President Arvanam chuanga chuan Mizoram mason na atan na atho thei arin awangin BJP azom thu atar langa Manipur State a mei ni thum sangni somni pathum atangin boina chuaka Meitei militants ten Christian pathian biak inte Pastor Quarter le Office Shang Building zathum som nga pasari lai an hal le tu apo Manipur Chief Minister N Biren Singh an soisel mi alote Union Home Minister Sri Amit Shah po in Imphal khopuya han kalpo in an hal zui reng boka Central Sarkar thunei tu te po Christian pathian biak in hal ani hi an dem thu emo poi anti thu emo an soilawa rem anti pui arin thu asoi Arvanam chuanga chuan Manipura Christian te pathian biak in le Kaushan Building tam tak hal chiam mei hi kadema kadulau tak zetani chu wangin kadulau na lantir nan BJP Mizoram State Vice President kani na hi tona changin ka bansa ni ti ka shiati rachati in President hi shiati rani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e